Mijn naam is Jan Naman, ik kom van Brakpandam, hier op YouTube aan. Kom entertain mij en ik entertain jou, Jan Naman van Brakpandam. Hallo julle. Hallo. Fok, ek ry nou hier met my Holly se Davidson, hè. Raai wat het ek nou net uitgefigure? Die coronavirus. Fok bel soos 'n diesel. Jou drink is soos fucking stroop. Eerlikheid, julle fokke moet fokus. Fokus, sien, fokus. Kyk. Cheers. Dankie dat julle saam met my kom kuier het, mense. Moenie vergeet om te subscribe nie. Lekker ouens. Jan Naman van Brakpandam.